আমাৰ মাজত আছে আৰু যোৱাকালি বাক্সাত এক্সপিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰিভিউ মিটিং লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত অংগনবাদী চেণ্টাৰ যিটো আমাৰ BTR চৰকাৰে নতুনকৈ অংগনবাদী চেণ্টাৰ মডেল বনোৱা হৈছে এইটো চাইছে JJM প্ৰজেক্টবিলাক চাইছে আৰু আহি পেলাই কোকৰাঝাৰত CITত ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নবিলাকৰ লগত বহুত দীঘলীয়া এটা ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছে আমাৰ নতুন নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আৰু বিভিন্ন সমস্যাবিলাক লৈ পেলাই খুব সুন্দৰ এটা ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছে আৰু আজি ৰাতিপুৱা তেখেতে দতমা গৈছে আৰু এতিয়া BB ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজখন কেনেকৈ এটা উন্নত কলেজ কৰিব পাৰে এটা মডেল কলেজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে তেখেতে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছত সেক্ৰেটাৰিয়েট যায় আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত তেখেতে কথা পাতিব আৰু পিছত তেখেতে গুচি যাব কমপ্লিট infrastructure may take time, but whatever available infrastructure, it is the duty of the institution to maintain properly and to use in proper way. That's I feel like that. आप सर कल आप देखा है BTR रीजन में तो इमान स्कोप है वो तो डेवलपमेंट करने के इमान स्कोप है तो आफ्टर रिटर्निंग द पीस विद इन दिस फ्यू इयर्स with the able the innovative and benevolent views of our Prime Minister, the BTC, particularly the chief and his members are implementing here, and we have seen visible some kind of development here in this land. I hope it will be developed further, and during the regime of our Honorable Prime Minister, if we could maintain peace and giving trust to the development, certainly Bodoland territorial area will be developed as one of the role model in the area. Once it was disturbed, now it comes to the normalcy and moving towards the development. And so I hope. How are the future aspect of the BTR? BTR, I think at the moment they are doing very hard. And also they are trying to formulate for future growth. And perhaps they are also planning to motivate the younger generation to come to the right direction with a positive attitude and participate to all the available facilities to achieve their own goal and to reconstruct the region as well as the country. I hope future is very bright. And BTC will certainly pursue on that matters. Okay. NIT मिलने वाला था BTR. It will receive it. Our CB is there. He will certainly pursue the matter and deliver to the people for the betterment of the people. Thank you. मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नगर कक्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738